tariki mirongo itatu muthia wa mweri wa Muratho akiri ni muthi wa kere wa kiumia giki ngai kugeithia na ngai kunyita ugeni gukwari ni metha-ini ya Muthingi TV gikunjiro kia mohoro gikumenyithia maria makihanikite na magakiyumiria ituri ngurani guku bururi-ini wa Kenya. No mbere ndaya jitikiria twembe twamukire matemo. Na thiini wa gikunjiro kia mohoro, President William Ruto gutabania giikaro gia kwaririria ciegie miiyuro bururi-ini. Barabara na indo ingi kwanangwo mwena wa Kapenguria kumana na mbura nene iria ithiite na mbere guthandana. Ruhonge rwa Mutharaba Mutune kuheana utungata wa ndege kuri aria mahutitio ni miiyuro mwena wa Elwak. Na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja kuheana uteithio wa irio kuri aria mahutitio ni miiyuro kaunti ya Nairobi. Na ngai kuririkania mohoro maya maragukira na njira ya imwe kwa imwe kuria nenda-ini cia ukinyanĩria Facebook ni @Muthingi TV, YouTube ni Muthingi TV, ni area kwa ngikwamukira ukanjita Mwangi wa Murugi. Na tukianjiria na maria tugikuhaririirie ni ati riri mbura nene kana riri bururi ugithiete na mbere na kugumirwo ni miiyuro ya mai ma kiguo kumana na mbura nene iria igithiete na mbere guthandana guku bururi-ini. Mutongoria wa bururi ni President William Ruto ni yakinyitie mucemanio-ini wa thirikari muthenya wa umuthi thingira-ini wa iregi guku mucii munene wa Nairobi. Ni mucemanio kana ni mucemanio uria ni wa mwanya kuria makoretwo makiaririria mamwe wa mathina maria kana thina uria ukoretwo kuo wa miihuro ya mai iria icungereire uthukangia wa indo cia muingi hamwe na ikuo guku bururi-ini. Do justice and to do the right thing for our nation. Na tugithie na mbere na ciĩgie miiyuro ni ati gavana wa kaunti ino ya Nairobi niwe Johnson Sakaja ni aheanite uteithio wa irio kuri aikari mwena wa Gibira orondo mwena Embakasi na ni kuri family iria itigitwo itari na uikaro kumana na muiyuro wa mai ma kiguo na uria uragithie na mbere gucungirira mwanangiko orondo mwena guthamio kwa makiri ma andu. Akiaria na andiki a mohoro, gavana augite ati thirikari yake ni iheanite gutigirira ati ni agikinyaniria uteithio uyu kuri aikari aya. Unajua wale waathiriwa, chakula ni waathiriwa kila wiki, wale ambao wamesumbuliwa na mambo ya I know you have the wisdom, yes, MCAs wetu, county admin, DCC, you work together as one team. Sawa. And this is not the last, we'll keep bringing. Ile tumeleta lunch, sile watu wamekula hapo kwa DCC, hata kesho wawe tayari kula. We'll make sure they keep it. Hapa tumesema siasa hivi. Tunaangalia mwenye anafanya nini? Kama tuko sawa? Haya, wasiosho peke yao hapa, wasiosho. Area mama. Lazima tunapanga. Kazi tunapanga. Yonde. Tuhiuke nginyagia mwena wa Mandera na ni ati kumana na mututhuko uria urakihanikire muthenya wa ira itũra-ini ria Elwak gukwari ni kaunti-ini ya Mandera. Riu gikundi kia uhonokania kia Mutharaba Mutune ni gikiheanite uteithio wa ndege na ni guteithiriria aria makoretwo makihutio ni mutino ucio. Akiaria ari itũra-ini riri murugamiri munene wa mogwati ruhonge-ini ruru niwe Major General Richard Venant Dihira augite ati makiria ma andu 10 na atatu nio marikitie gukorwo magite mioyo yao nao angi ana makirikia gutwarwo thibitari-ini wa kana wa Kenyatta gukorwo makiamukira urigiti makiria. Subsequently by a serious road travel accident within the vicinity, and this became a mass casualty incident very quickly because of
the level and number of injuries which were involved in the two incidents which happened almost the same time. Our local Red Cross team rushed to the scene and tried to stabilize the situation, but immediately identified that there's a high number of casualties, and this therefore had to seek collaboration with the other agencies, especially the local health facility, to try and manage the casualties. Immediately they did first aid and started transferring to the local facility, but later on we realized that the local facility could not handle some of the injuries because they are very critical and required further referral. So we activated the Kenya Red Cross casualty evacuation system, which includes air evacuation within the country, and we mobilize one aircraft to come and lift the casualties, as many as we could be able to carry. So here we are able to carry 4 of those with critical injuries, which we are evacuating to Nairobi to get the specialized treatment. Leo asubuhi tuliamka kwenda kutafuta kibarua mahali tunategeanga tu. Sasa wakati tulifika kwa kiwanja mwendo wa saa 1:30 hivi, hatukuwa tunajua kama kuna kitu imetekwa hapo kwa kiwanja mahali tunategea kazi. Najua kidogo kidogo tu tulijisikia tu tuko chini sisi wote. Walipanga tu hapo. Watu 7. Sasa 5 wakakufa hapo kwa hapo. 2 wakaponea tu. Hadi mahututi, mimi ni mmoja wao tu. Tugakiendithĩria kuhona kwa naihenya kũrĩ arĩa matigĩtwo makĩhonia nguraro na arĩa makĩrĩkĩtie gũkua, tugakĩmendithĩria kana tugakiendithĩria famĩlĩ ciao thayũ. Tũgĩtigane na icio tũgĩthiĩ na mbere na ciĩgiĩ mĩiyũro, na nĩ atĩ kũrũmĩrĩra mbura nene ĩrĩa ĩgĩthiĩte na mbere gũthandana icigo ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Barabara ya kuma mwena wa Kapenguria gũthiĩ Rũndwa gũkũ nĩ kaunti ya Pokot ya ithũĩro nĩ ĩkĩrĩkĩtie kũgũmĩrwo nĩ matuĩka. Nĩ ituĩka rĩrĩa rĩcũngĩrĩirie kana gũtharara kwa ũkui, kuona atĩ nĩ gĩcũngĩrĩirie mũhatĩkano mũnene wa ngari o ũndũ ũmwe na athii gũtigwo matakĩrĩ na wĩki bara-inĩ ĩno. Nĩ ndeto ĩrĩa ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ kamishna wa kaunti ĩno ya Pokot ya ithũĩro Halif Abdullahi, kũrĩa akiugĩte atĩ nĩ makĩrĩkĩtie gũtũma maabitha a borithi bara-inĩ ĩno nĩguo gũkorwo makĩnyihanyihia mũhatĩkano. Ukienda utapata watu wengi sana. Tunaweza enda kufanya goli kidogo mwingi. Driver ya gari kutoka Kitale Turkana. Sisi hapa hii barabara yetu ilikuwa imekuwa mzuri kwa sababu tumehangaika hii barabara kwa muda. Serikali ikatuundia ikatuwekea lami. But kwa saa hii mvua imenyesha mingi, barabara yetu ikafika asubuhi kama imekatika. Na hii area yenye imekatika tulikuwa na shida ya bandits, ambapo hii barabara kama haijaundwa, mabandits wanaweza tumia hiyo nafasi ya kukuja kutuvamia. Sasa tuwaomba serikali tukimbilie etuundie hii barabara yetu tuweze kupita salama, kwa sababu hii barabara iko under West Pokot near Turkana, ambapo mabandits wanakuja kwa wingi. Na hii gari kutoka Kitale mpaka Turkana. Na hapo nyuma tulikuwa tunajua hii barabara imekuwa mzuri, na hatukujua kama inaweza kuwa vile imekuwa hivi. Na hata zaidi nimestuka vile nimeona hivi, sioni kama haitaundika hivi karibuni. Sioni kama kuna nafasi ya magari kama kutoka Lodwar kuelekea Kitale kama itaendelea. Inamaanisha communication ya Turkana to Kapenguria Kitale imeisha kama hii barabara haitaundika. Na tũgakĩhoka atĩ ona we wĩta mwĩroreri na mũkenya nĩ ũragĩthiĩ na mbere na kwĩgitĩra, nĩ amu na makĩria kumana na mbura ĩno ĩragĩthiĩ na mbere gũthandana na kũrĩa ĩragĩkorwo ĩgĩtiga mĩtũrĩre ya akenya aingĩ makĩrĩ hatĩka-inĩ. Koguo nĩ wega we gũkorwo ũkĩmenyerera na gũkĩrora na ona kwaga gũthĩgia gĩkũyũ akiuga gũthĩgia ngura. Hatikĩrĩ bata wa gũgĩthiĩ gĩko ona kũgeria kũringa njũĩ rĩrĩ cikĩihũrĩte. Tũgĩthiĩ na mbere na kwĩmenyerera. Riboti yo kuma mwena ũcio wa West Pokot ĩgagĩtũhe mweke tũgĩkorwo tũgĩikĩria oro hanini, ngagĩkũririkania gĩthiĩ na mbere na kwaranĩria na ithuĩ kũgerera nenda citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ @Mũthingi TV, YouTube nĩ Mũthingi TV. Ona ũngĩkĩhiũka akaunti-inĩ yakwa arĩa mageraga Kawaru
Murugi Job nitwiko tukiaraniria jikiriro hanini ndacokereria. Riria turatura muturire-ini uyu nitucemanagia na maundu matiganite, mamwe magatiga ironda nene ngoro-ini citu na mamwe magatuika rugano rwa gutura ruheanagwo. Ndirianegeria mwana wakwa iria, mwana ndari na outlet, ndayambirie kuiba, mwana akiambia kurutira kioro kanua na maniuro. Wathi kirabu ri no nginya urika uria andu a kirabu mekaga, no wikore magero-ini haraka muno. Konge ni arata matwikirie, konge ni endo aitu, amwe makimenyaga aria angi matekumenya. Kirinde magucagia bangi magoka makanjoherera muthi-ini makahura ngundi ta bag kama bag ya boxing. Weka atia? Sasa sijui nie ndio ndoka tu noherero ari na muthi hau. Lakini sasa the end of the day nduri na handu ha kurira. Na nikio nie Teri wa Mwangi njinyitetie muthiori gwethana na andu mena rugano rwa mwanya, tugakorwo tugikara thi nao magakorwo magituhe maria manatongana namo. Ni o muthenya wa Juma thaa 2 cia hwaini thiini wa tabarira ya rugano rwakwa guku kwa Muthingi TV. Uri murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya mohoro, ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera +7 572 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke. ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Twagicokereria Ngai kunyita ugeni oro ringi twiko tugithie na mbere na ni ati na thirikari ni rutire mukana andu aria makoretwo magikara mugunda-ini wa thirikari makorwo magithama mbere ya gukorwo magiuka guthamio ni honge cia thirikari. Ni mugunda uria wi kaunti-ini ya Pokot ya ithuro na kuria munini wa county commissioner Wycliffe Munanda uria waritie na andiki a mohoro augite ati kana hindi ya igongona ria uruguria kana ria ungania wa mawoni wigie waki wa nyumba cia raithi augite ati aikari aya makoretwo magikara mugunda uyu uria ni wa thirikari na uria utanyitwo gukorwo ugiakwo kana ugikinyanirio tabarira ino ya waki wa nyumba cia raithi. Kwa majina ni Boniface Mule ambaye ni Deputy Director kwa Department ya State Department of Housing and Urban Development. Tumekuwa hapa leo West Pokot kwa madhumuni ya kuja kufanya public participation kwa the affordable housing regulations ambazo ni regulations ambazo zinatokana na ile act ile affordable housing act ambayo ilitengenezwa juzi na ilikuwa inasukumwa na the members of parliament. Hao ndio walitengeneza the act. Na pengine kama kuna shamba yoyote ambaye ni ya umma ambaye imenyakuliwa na mtu, sheria iko
ya kufuatwa, na pia historia ya shamba inajulikana. Shamba yote ambayo ilitengewa umma lazima irudi kwa umma. Public utility is always for the public. Kwa hivyo mtu yote ambaye anaishi kwa public utility or public land, regardless of time, kwa muda gani, jua tu serikali inakuja kurejesha. Kuna watu ambao wanaishi kwa mashamba ya serikali, wengine wanasema ya kwamba walipatiwa na council. Tutakuja kuangalia ikiwa ulipatiwa kwa njia halali, tutazungumzia hayo. Na kuna wale ambao waliona kulikuwa tu na nafasi hapo, wakaanza kujenga na wakaanza kukaa. Nake mũrũgamĩrĩri wa mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ya Bungoma nĩ Millicent Kiplai nĩ akigathĩrĩirie ikinya rĩa kũnyiha gwa ciĩko cia wohi wa nda cia tene kũrĩ ciana nini na iria ikoretwo ikĩandĩkithio mwaka-inĩ ũyũ ũkĩringithanio na mwaka mũhetũku. Arĩtie ũũ hĩndĩ ya mĩhang'o ya gũcokereria kana gũcokia thukuru airĩtu arĩa makoretwo kana mohete nda cia gatene na kũrĩa nĩ mĩhang'o ĩkinyanĩirio ũnyitanĩri na anyiti itemi ngũrani a gĩkundi kĩa FAWE. Of course, the data is there, and as a county for the last almost 5 years, we've had over 12,000 teenage pregnancies. Of course, we are seeing a downward trend. In 2018, we had over 22,000 pregnancies. But last year, 2023, we had slightly above 12,000 pregnancies among our teenage girls. So our intention is we want to adhere to the government's directive of 100% transition from primary school to secondary school, then hopefully to the next level. So our intention is to ensure that 100% of the girls who dropped out of school for one reason or another are taken back into the education system. There's what is called re-entry policy, whereby every girl child who has become pregnant is allowed to come back to school and continue with his or her with higher education undisturbed. Ours is to ask our parents, or guardians and stakeholders that let our girl child who have had problems with pregnancies be brought back to school and finish. As a ministry, what we should do, learners with HIV. Aikari a kaunti ya Gĩthii nĩ magunĩkĩte na marima ma maĩ mũtaratara ũrĩa ũgacĩrithĩtio kana ũkinyanĩirio nĩ mũtumia mũmbunge wa kaunti ĩno Doris Ndonya. Nĩ mũtaratara ũrĩa ũtanyĩtwo gũkorwo ũkĩguna aikari mwena ũyũ kũrĩa mũmbunge Ndonya akĩranĩire gũkorwo agĩtwarithia na mbere tabarĩra ĩno ya wenji wa maĩ ma ndobori na makĩria itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ aikari a kaunti ĩno ya Gĩthii nĩ makĩgunĩka na maĩ matheru. Sababu kubwa yenye tulikuwa huko ni ya kuchukulia watu wa Bobasi maendeleo, ikiwepo na kisima ambacho kitasaidia wakazi wa Masige East, but chini ya uongozi wa Mama County Honorable Donya Doris Aburi Toto. Haswa hiyo kisima itachimbwa na alisema yeye anataka watu wafaidike na maji. Katika kampeni zake aliahidi watu kwamba atawapatia maji. Na leo hii alienda akapatia watu wa Bobasi katika dispensary inaitwa Kiobegi dispensary, akawapatia kisima. So far so good, ashafanya visima ambavyo vimekamilika. Tabaka imekamilika, Magena imekamilika, Masimba ipo karibu kukamilika 90%. Na vile vile leo tumefanya ya 4 ambayo ni Kiobegi. Mpangilio ambao hako nao ni kuchimba kisima kimoja katika eneo bunge zote 9 za Kisii. Na sasa hivi naweza sema tushafanya visima ambavyo vimeshakamilika ni 4, na vile vile tutaenda polepole. Tushapanga ya Ibeno iko karibu, hivi karibuni itazinduliwa, na vile vile kisima cha
Kitutu Chache North ambayo itakuwa pale Sensi pia itazinduliwa hivi karibuni, na kingine Bonchari. Kwa hivyo hakuna mpangilio mzuri wa kuchimba maji. Na vile vile leo tulikuwa na michezo katika National Government Affirmative Action Fund. Huwa tuko na county-wide activities, na mojawapo wa county-wide activity ni uchimbaji wa visima, kushiriki katika michezo, maneno ya GBV, na vile vile hata upandaji wa miti na maneno mengineo. Lakini leo tumeenda pale tukafanya michezo ya wamama, wakashiriki michezo, wasichana wadogo wakashiriki mchezo, na vile vile hata watu wanaoishi na jinsia tofauti wakashiriki pia michezo katika uongozi wa Mama County Honorable Donya Doris Aburi. Tugicenjia kiratu tukirekia rafa tukiruga wantu moja nginyagia kuria iharo-ini nakuo tugiikia kabiru muria maundu makihana, na ni ati timu ya Nairobi Kenya Raiders na Miracle Workers nio maiyukitie uhotani hari mbitika cia Red Bull Half Court na kwimathira tigiti wa gukorwo magithaka mbitika ikereka-ini ria final igakorwo ikihanika guku kaunti-ini ya Nairobi. More interested about the 3x3 because it's very fast and interesting. The 3-pointer has really changed the game altogether. You are seeing when teams are down, they really want to take the 3-point shot from the designated area. In turn, it changes how defense plays. Anytime you see a player at the 3-point area, you will see a lot of defense coming out, meaning it makes the game more open and interesting. Because it's going regionally, we are saying the grassroots are also getting the right exposure for the game. It's regional, Mombasa, Eldoret, Kisumu, then Nairobi. So there's talent across all the region being scouted, really help to grow the game at the grassroots level. I would say that the game has gone top-notch, higher, and the ladies have really improved. Well, the 3-point play is basically a good thing for the game because it gives a player confidence. It gives a player confidence on how to attack the basket and when to attack the basket. And it's a new rule, so it makes it even more beautiful. Well, I think we'll work more on the gas because the half court it's all about running, yeah, and then more of shots, and everyone to just know their role, and yeah. Na hau niho twagikira gaturumo ka maria twaiko tugikumathina na tugicokaniria guko metha-ini ya Muthingi TV ari gikuthiro kia mohoro. Ni ngatho ni wagitikia kunyitanira na ithuĩ na gutwihokera wiroreri waku guku ngikwiraga no kuo kihumo gia gutheremera kuria makinyaniria gikuthiro kia mohoro mundu gituti wa Mbui wa Njau ni muhaririria wakwa makinyitanire na andiki aitu othe a mohoro mugwitigira ati ni twakimenya uria bururi ugikaire mundu gwetuti Peris ni we mwerekeri wakwa mundu gwetuti Sam makira mundu gwetuti Maginio makirugamire kuria mwena wa kamera nake mundu gwetuti Jacinta wa Mbui ni wagitigira twakingira kuria nenda-ini cia ukinyaniria na njira igwete ngai kwendithĩria mahinda mega tugicemania cia kihanda thaa imwe cia hwaini na mangĩ maingĩ maria mwagĩkorwo mekunũkĩte gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Ngai kũririkania gĩthiĩ na mbere na kwĩmenyerera na kwĩgitĩra nĩamu naguo mũtino werirwo ndũri njamba, nĩ wega ũikare ũkĩmenyera. Niĩ rĩakwa nĩ Mwangi wa Mũrugi.